Ngongihlulile. Yathanyela nje lona. Wena nje Training session. Ubu. Ya. Una kuya esihlahleni. Uthi. Ngaphandle. Uyinene le hake lapha esihlahleni. Leyibhola leyo. Enjengathi yahlala. Trainer sovela. Wena June. Lamacema ngathi harike lapha. Ngoba ngapha ngabele uthinja kwakho benginathi ithanyelela la. Akungihluli phela mina. Ukuhlala etimsileni nencane etinje. Hayi bo, ha. Mana kancane. Tawuthanyela ngithi simele wona la. Bani usabhizi phela. Mani, hlupha kabi nibafana. Awu, hamba nabantu abakho boklina le makamera nawo. Awu. No, bekuyi kakhulu dona. Laba papi kufuna siwakhiphe lapho yena. Lishintsha le cage sifake lenye indzawo. Ayitobiyela umasela lenja tophinza biyele back. Nyalo to recover. Phose yafana nje ukugula kwayo. Yeah. Yeah. Akufuna sila khona la mavili amakhulu benginawo la ngwala utsa usi to sebenza wona. Ufuna lamanye. Alelo lincane khona belikhulu kuleli.